انستیتویا پای آ پرورده و گشه پیدانه یا باشور کردستانی به راپور که راگهاند گو نه آواکرنا پارلمانتوی لی باشور کردستانی دبه صدماتک چونه جه آلی سیاسی آبوری و جواکی و. د دوی چلیا سال 2024 نوتو هفت اندامین گره ششمین آ پارلمانتویا کردستان سوندا یاسایی خوارن لیبلی پشتی ویروژه ترونشتی نکدن او لحف کم نکرنه هفسنگی سیاسی یا باشور کردستانی او ناکوکین دنابرا پدکی او ینکی ده سوندخوارنا قانونی پارلمانتوی پوچکر او بو سدم کو دریه پارلمانتویا باشور کردستانی نزدیکی 2 سالا گرتی بمینه سازیا پهیه یا پرورده و گش بیدانی دراپورا خویا چارمین ده دیار دکه کو لباشور کردستان پارلمانتو تنه جالی فرمه و هیا و اندام نوی موچهان وردگرن لیبل جالی کریاری و ناکوکین نابرا پدکی او ینکیین لسر پوستانده پارلمانتر نکارن تشتگی بکن هر وها دبیجه کو دوی دنگ ولاتیان تنه ده صندوق دنگدان ده نمینه لیبل دوی ببه کرسی ببه بریار ببه یاسا او د داوی د جی یاسا ببه خدمتگزاری لیبل اف یک لباشور کردستان تونیه دراپورا ده هاتبو دیار کرن کو دویا درونشتنا یکم ده سروک جیگر سروک او سکرتر پارلمانتوی بهاتا هلبجارتن پشتی وی دویا 19 کمیته ماینده بهاتا آوا کرن کابینه انویا حکومتی جبو پیباوری پیشکشی پارلمانتوی بهاتا کرن دستین سربخوا چالاک ببونا بودجه سال 2025 و 2026 بهاتا گوتو پیش کرن او هلبجارتن او حکومت جی بکتنا بن چافدیری او برپرسیاریه هر وها دما نزدیک 78 هفتیان ده دهات کرن کو نزدیک 156 رونشتن پارلمانتوی بهاتا انجام دان نزدیک 684 جوینن کمیسیون بهاتا بریوبرن او پارلمانتوی کاریبو نزدیک 78 رونشتن گوتو بیش او چافدیری دیگل حکومت ساز بکن راپورا سازیا پیه پکبونا پارلمانتوی وگرینه کو د سری د سردستیا بریارا پارتیان لسر سازیان اوناکوکین وان ان لسر دسلات او پوستانه هر وها دبیجه کو پارلمانتوی که چالاک جبو حکمداریا به چافدیری گفه جبر کو به چافدیری بریارا به حساب پرسین او د تاریه د دمینه او پوچکرن به حسانی دبن شیوازی خواته لګوري راپورا سازیا پیه گرتنا پارلمانتویا کردستانی ریل بر دستوردان بغدایی یا د کاروبارین حریم کردستانی ده ودکه اف دستوردان بریا بکارانیا دادگاهان دستوردان ده هلبجارتنان ده کنترل کرنا سکتور دارایی یا حریمی هر وها سینوردار کرنا دستلات حکومت حریم کردستانی پکتی ناکوکیم پدکی او ینکی باندور لپارلمنتوی کریه دنگ ولاتیان ببه کرسی ببه بریار ببه یاسا سروک جیگر سکرتر بهاتا هلبجارتن 19 کمیته بهاتانا آوا کرن کابینه یانو بهاتا پیشکش کرن دستین سربخواه چالاک ببونا بودجه 2025 و 2026 بهاتا پشراندن 156 رونشتن بهاتانا انجام دان 78 رونشتن دیگل حکومت بهاتانا ساز کرن پارلمنتو یکه چالاک جبو حکومت داریا به چافدیری گفه پشتی لحفکرنا دنابرا حکومت عراق و حریم کردستانی یا پاراستنا کمپانیوین پترول ده جارکدن هلبراندنا پترول دست بیکر کمپانیا یا DNO یا نرویجی لزوین تاوکی و پیشابور دست به هناردکرنا پترولی کر پشتی وگرا چند کمپانیاین بیانیج بو خبتاندن و هلبراندنا پترول لعراقی کمپانیایا نرویجی وگریا هلبراندنه پشتی راوستینا چند مهانا هلبراندنا پترول لباشور کردستانی کمپانیایا DNO یا نرویجی لزوین تاوکی و پیشابوره دست به هلبراندنا پترولی کر بریاره یک شمابه آنکو 28 هزیرانی کمپانیایا HKNG لزویا تروشه دست بکارین خوبکه. و هتنافان کمپانیایان را بریار هلبراندنا روزانه یا پترول لباشور کردستانی بکیجه نیزی 107,000 برمیلان. بریانها کمپانیاین گولف کیستون و HKN دست به هلبراندنه کربون و کمپانیایا هانت آیل جی دیده 8 تیرمها بیده دست بکارین خوبکه. جیازده کمپانیای نوار پترولی که لحرم کردستانی کار دکرن 8 کمپانیایان کارن خورا وستاند بون. لعراقی 530 زوین پترولی هنه که جوان 8 زوین گرینگ لحرم کردستانی نه. هناردکرنا پترولا حرم کردستانی ده گلانا سالا 2023 ده جبر بریارا دادگاه پاریسی هاتبو راوستاندن.
لی کمپانیایا نوروچه بخواه و دمیر دخویانی که راگهاند بو که پشتی 4 روژان جراوستاندنا هناردکرنا پترولی بریا درگاه جیهان آد ترکیه او کار خواه را دوستینه. لی پشتی لحفکرنا دناور حکومت عراق و حریم کردستانی یا لسر پاراسنا کمپانیاین پترولی ده جارکدن کمپانیا و دگرن حریمی. زویه تاوکه سالا 2006 و یه پیشابور جی سالا 2012 هاتبون دیتن و کمپانیای نافدولتی جی کاری هلبرانا وان زویان دکرن. چافدیر جی پیشبینی دکن که وگرا کمپانیایان را باندور لآبوریا عراقی وره و دمهن پیش ده روشاجیانی باشتر ببه. شیعیان ای سال جی وکی سالین بری جلین رش دخوا اوجبو بشداربونا مراسم عاشورای سردانا کربلای کر. بیرانینا عاشورای لکربلای سمبولا شینه و کمبونا به میلیونان کسان. دهی محرمه لکربلای یک جبویرین اولی و مرووی سرکین جهانیه. سالانه دنافبرا 5 حتی 6 میلیون زیارتکار تنی دو روزانده تین کربلایی. هاليوم نعزي فاطمة. هاليوم نعزي فاطمة. زیارتکار جی 45 ولاتین جودا به تایبتی ایران، ولاتین کنداوی، پاکستان، هندستان و ولاتین اروپی برای بالا فرگه و درین سینور این بغدا و نجفه دگهیجن کربلای. لکربلای مراسم هری مزن و نافدار آشورای یا کوپشتی نمیجا نیورو دست پیدکه. تیده به 100,000 کس بر بگورستان امام حسین و عباس ودیچن. جبلی ویجی به هزاران خوبخش لسرانسری دری و کولان کربلای خوارن و خوارن خدمتین بیجیشکی و جه ماینه به همبرج بو سردان کران پیدان دکن. جعالی اولهیو تندرستیه ویجی دناف قربال غازده یا به میلیونان کس تدبیر تینگرتن. هر وها جبرگرماهیم بلند این ویدم ساله پلانین تندرستیه تایبت دی ورن بکار آنین. اف پلان بلاف کرنا اکیبین آوارته دا بین کرنا مقدارین بی سینور این آواسار و چه کرنا سیا و مجه د کولانان ده ودحوینه. جعالی مدیای جیوه چالاکی ده دناوندا بلند مدیای هرمی و ناونتوی دبه. دستادان روزنامه‌وان و تیمین مدیای ده لباجیر و ورن بلاف کرن دا کو بیر آنین بشوپینن. موزخانه سلیمانی وکی ناوندکا پاراستنا دیروک شونوار و پارچه دیروکی ین سردم جداین مروباهی لحرمت ناس کرن. دوی موزخانه ده گلک پارچه گرنگ و بنرخ این دیروکی تیم پاراستن ده برماهی مروباهی ین جسردما که وری بگره حتا روژا ایرو هنه. موزخانه سلیمانی یک جگرنگترین ناوندین چاندنی و دیروکیه. کومیراته دولمت امروواهی جچاقا بردنی حتی سردمین اسلامی و عباسی نیشاند ده. کاتێک گەشتەکەی بە مۆزەخانی سلێمانی وەکوە گەشتێک بکەی بە لاپەڕەکانی مێژووە لە چاخی بەردینەوە کۆنترین سەردەمەشکە لە مۆزەخانەیە هەمان بێت پارچەکانی بۆ شوێنەواری بەردەبەر کە ئەگەڕێتەوە کە نزیک شارۆچکەی چەمچەماڵە و مێژوەکەی بە پێی دواترین زانیاری دەستمان کەوتووە بۆ 250,000 ساڵ پێش ئێستا ئەگەڕێتەوە کاتێک کە مرۆڤ پێشەوەی گوندروسکە پێشەوەی بچێت لە ئەشکەوتا بژی لە پێدەشتەکان ژیا و چکە کەش و هەوا لەبار بووە کە لەوێ بژی. ئێمە چەندین پێگەمان هەیە کە ئەسا گرێبەسی ڕسمیمان لەگەڵ ئەو زانکۆ ئەوروپیانە و یابان و ئەمریکاشەیە لە هەرێمی کوردستان کە کاری هەڵکۆڵین و کن و پشکنی نەکەن و بێگومان ئەو پارچانەش کە دێتە دەرەوە بە پێی یاسا هەمووی ئەبێتە موڵکی ئەو مۆزەخانەی کە لەو شوێنە کاری تیاکری لە هەڵەبجە بێ چێتە هەڵەبجە سلێمانی هەولێر دهۆک گەرمیان بەو شێوەیە.
موزەخانە بسایە لێکۆلین و گەرینە لەسەر دیرۆکە هەرێمان دبن پارێزوانên dîrokê. Mûzexaneya Silêmaniyê jî bûye parêzvana şûnwarên ku dîroka hin ji wan vedigerê 100,000 sal berê. Ev yek jî bala rêbwar û keştiyarên ku serdana mûzexaneyê dikin dikişîne. Rojane Mûzexanê Silêmanî li Kajmer 8 beyanî ta Kajmer yekî nîro dergahê berû geştiyarana kirawetwanê û ew mîwananeyên ke bi şêweyekî zor ciwan rêberiyan ekretûyene nav Mûzexanê Silêmanî waniye kes hebû bi taybetî li derewî welat hatûwe ke parçekanî Mûzexaneyê bînîwe li rêgê websaytekanەوە هاتو توتي منه بتايبتي هاتم حس أكم أو بارتيه ببينم. اليوم تم زيارة ثانية أكبر. إيرو مسردانا دو يمين مزنترين نافندا كلاتبوري وشونوارن ديروكي السليمانية كر. موزخانة پر خوشكو تايبته وقلك بارتيه شونواري ينكو من قد هيفي نتكر لفر ببينم تيدا هنا. جالیه حواله من و هاتبو پیشنیار کرن کو ام سردانا و موزخانیا پر مزنو به هم پا بکن براستی پر بدل منه و هر وها گلکی بالکشه. موزەخانەya Silêmaniyê di çardê tîrmeha sala 1961 de hate damezrandin. Ev mûzexaneya wekî yekem mûzeya Herêma Kurdistanê û duyem mûzeya herî mezin a Iraqê tê qebûl kirin ku ji çend galeriyan pêk tê û her yek ji wan bi dîroka serdemên cudayên jiyana mirovahiyê taybet e. کشتیەکە بارهەلگر ئاب ناوێ ئۆر لاڤلی ڕۆژا پێنجشەممê لە تەنگاڤا هورمزê ji hêla supaya pazdarên Îranê ve rastî êrîşekê hat. Ji çaxa ragihandina imzekirina peymana navbera Îran û Amerîkayê ve ev êrîşa yekem e got li tengava Hurmizê li dijî keştiyekê tê kirin. روزنامه وول استریت ژورنالê ragihand ku supaya pasdarên Îranê roja pênçemê li tengava Hormuzê êrîşî keştiyeka barhilgir a bi navê Or Lovelî kir ku ala Sîngaporê hildabû. Li gorî rojnameyê êrîş piştî çend demijmêran ji hişyarkirina supaya pasdaran ji çend keştiyan re pêk hat. Da ku rêyên ku ji hêla Îranê ve nehatine pejirandin bi kar neynin. êrîşa li ser vê keştiyê ji çaxa îmzekirina peymana di navbera Amerîka û Îranê de ya yekem e. Her wiha desteya rêveberiya rêyên avê ya Kendavê ku desteyeke ji bo birêvebirina tengava Hormuzê ye û vê dawiyê ji hêla Îranê ve hatiye damezrandin li ser platforma X'ê nivîsek weşand. Desteyê di nivîsa xwe de destnîşan kir ku her derbasbûnek birêya rêyên li derveyî çarçoveya destnîşankirî ya desteyê ne dibin garantiya derbasbûna ewledê ye. Desteyê zêde kir ku xwediyê keştiyê, bikarhênerê wê û kapten berpirsyarên encamên derbasbûna ji rêyên bêdestûrin. Piştî êrîşa li ser keştiyê li tengava Hormuzê, ajansa Bloombergê diyar kir ku ev êrîş hin xwediyên keştiyan neçar kiriye ku planên xwe yên ji bo rêwîtiya di Kendavê re ji nû ve binirxînin. Lêbelê roja înê rêwîtiya li her du aliyên rêya avê ya stratejîk berdewam kir. Rêya başûr a Tengavê ji hêla Omanê ve tê birêvebirin û ji hêla Amerîkayê ve tê hevrêzîkirin. Hên keştî rêya bakur a nêzîkî avên Îranê ji bo derbasbûnê hilbijartine ku ji hêla rêxistina deryavanî ya navneteweyî ve tê naskirin. Serokê Amerîkayê Donald Trump doh li koşka spî bi komeka cotkarên Amerîkî re civiye. Donald Trump ji cotkaran re tekez kir got ew ê pereyên cemidandiyên Îranê ji bo kirîna berhemên çandiniyê bikarbîne. Li aliyê din gef û daxuyaniyên İsraîl û Îranê yên li dijî hev hêjî berdewam dikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump roja pênşemê êvarî li baxçeyê Koşka Spî komek cotkarên Amerîkî ji seranserî welêt ji bo şîvê pêşwazî kir. Donald Trump di hevdîtina digel cotkaran de got ku welatî wî dê ji bo kirîna berhemên çandiniyê yên Amerîkî mal û milkên cemidandiyên Îranê bikarbîne. Donald Trump di hevdîtina xwe de wiha berdewam kir. İran bi kêmbûna xwarinê re rûbirû ye. Em ê hin ji pereyên wan bigirin û ji bo kirîna genim, soya û ceh bikarbînin. Em ê gelek ji van berheman ji cotkaran bikirin. Ev yek dê di demeke nêzik de dest pê bike. Ez difikirim ku ew ê peymaneke pir mezin be. העברת סמכויות רבות ככל שאפשר לשלטון המקומי.
جعالیکی دن و وزیر پاراستنی اسرائیل کاتس دماراسیما درچونا پولا هفته و پنجمین افسرین شرعین هیزن اسرائیل دا آخوی. اسرائیل کاتس دیار کرد که ارتشا اسرائیل دی جهرمین اولهی درنکوه. گفل ایرانی خوار او ها نیزمان. ارتشا اسرائیل دل هرمن اولهیه ین لبنان، سوریه و غزه بمینه. داکو ولاتی و وارگهن اسرائیل جور لدیجی کومین جهادیست بپارزه. تاوی همو زختین کوهنه یان جیین کو دید پیشاروج دوارن سپاندن امی جهرما اولهیه یا لباشور لبنان و نکشن. هکه ایران جبر کریارن مین للبنان یان جبر هر صدمه کدن ایریش اسرائیل بکه امی به همو هیز آخوا ایریش ایران بکن. هر وها سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتنیاهو جی ده همان مراسم ده آماده بو. بنیامین نتنیاهو ده مراسم ده گوتارک دا و بحثان گنگازی آب دست خستنا چکک نوکلری جهلا ایرانی وکر و وها آخوی. حکم تدبیر نگرت با ایران ده بومبیا نوکلری بدست بخستا داکو اسرائیل هلوشینه. به پیمان آن به پیمان حتی کو از سروک وزیر اسرائیل بم ایران ده چک نوکلری بدست نخه. ده شرط و مرجان ده امیر ندن ایرانی کو بومبیا نوکلری چه بکه. پشتی گف و هشیارین اسرائیل و امریکایین لدیجی ایرانی بارگاها خاتم الانبیاء یا ایرانی گفک لاسرائیل خوار. بارگه بداخویانیه که راگهاند کو تفگر و هبونا بالافرین لشگرین اسرائیلی لعزمانین هن ولاتین جیران و بر به ایرانی و کریارک خطرناک و گفک لدیجی ایرانیه. بارگه خاتم الانبیاء اشکره کرکو هک امریکا نکار به اسرائیل کنترول بکه ایران دی تگفین لدیجی خود تحمل نکه و او بر سفداینا وان کریارن خطرناک وکی مافی خود بینه. ریوبر گشتی آژانسا ناودولتی انرژیا آتومی رافائیل گروسی دیار کر گو پشکنینرین آژانسی دیدی دمکه نزیک ده سردانا تأسیس نوکلری ین ایرانی بکن. اف دمکه مجارا و کولینکرنا تأسیس نوکلری ایرانی روژاوا سرکه یا آژانسا ناودولتی انرژیا آتومی و دولت نیکبوین امریکاییه. ایرو جارک دن ریوبری گشتی آژانسا ناودولتی انرژیا آتومی رافائیل گروسی ده درباری همان مجاری ده داخویانیک دا. رافائیل گروسی راگهاند که وکولرین آژانسی ده دمکه نیز ده سردانا تأسیس نوکلری ایرانی بکن. لگوری گروسی اب یکشی وکی بندکی پیمانا دنابرا ایران و امریکای ده پیکتی. هرو هاری و بری گشتی آژانسا ناودولتی انرژیا آتومی دست نشان کرد که هبونا با کولرین آژانسی لناوا آخا ایرانی جبو مسوگر کرنا پی باوری یاری کفتنا امریکا و ایرانی پرگرینگه. رافائیل گروسی دیار کرد که دستگاه هاوان بو بجهانینا آرولا خویا تکنیکی لناوا آخا ایرانی آماده یه. ده درباره انبارین آتومیین ایرانی دجی و ها گوت. Maybe it is due to the interruption of internet services. آژانس دوی باوریه ده کو کاریستین آتومیین ایرانی پشتی سردانا داویا چاودیری کو ده سال 2025 ده هاتبو کرن نهاتنه بکوستن لی دوی افزانیار برنگکی ماینده بین پشتراست کرن. بریانه هاجی داخویانین جدا جالی دولتن یکبوین امریکا و ایرانی و هاتبون داین. آلی امریکای گوتبو کو ایران قبول کریه کو تأسیس نوی نوکلری جالی آژانسا ناودولتی انرژیا آتومی و وره بکولاندن. لی آلی ایرانی جی اویک رد کربو و دیار کربو که مجارا نوکلری حتی انها نهاتیه نقاش کرن و لگوری وی نای نقاش کرن حتی که همو بندین پیمانی پیکورن. للبنان دناوا آگربستا راگهان دیده ارتشا اسرائیل ایریشن آسمانی لسر هرمین باشور لبنان پیک آنین. لگوری آگاهیان دوان ایریشان ده دو کس هاتنه کشتن و دو کس دنجی بریندار بونه. سکرتاری گشتی حزب الله نعیم قاسم جی ده خویا کرن که دوی اسرائیل به شرط و مرج جه لبنانی درکوه. راگشین لشکری للبنان جارک دن دست بیکرن. ارتشا اسرائیلی دناوا آگربستا راگهان دیده ایریشی باجاروکین باشوری لبنانی کر. لگوری آجانسا فرمیا لبنانی ایرو دسری سبه ده ارتشا اسرائیلی ده ایریشین آسمانی لسر هریما نبتیا جورین آباشوری لبنانی پیک آنی. دوان ایریشان ده و لگوری آگاهیان کشتی و بریندارک چیبون. هروها لگوری همان چافگانی ارتشا اسرائیلی لباجاروکین مرکبا اپراسیونین شوتاندن و هلوشاندن مالان پیک آنین.
Li bajarokê Mensurê jî di encama teqînekê de kesekî jiyana xweş dest da û di kesên din jî birîndar bûn. Ji aliyê xwe ve jî artêşa İsraîlê ragihand ku wan ji doh ve û heta niha 10 endamên Hizbullahê kuştine. Li gorî daneyên artêşa İsraîlê ji adara borî ve hejmara endamên Hizbullahên ku ji alî İsraîlê ve hatine kuştin gihiştiye 3200 endamî. Wezareta Tenduristiyê jî daxuya kirin ku hejmara kuştiyan ji adarê ve bilind bûye û heta 25 Hezeyranê gihiştiye 4230 kuştiyan. Her wiha 12179 birîndar jî hatine tomar kirin. Di heman demê de İsraîlê eşkere kir ku di serbas û di leşgerên wê li başûrê Libnanê di pevçûnên çekdarî de birîndar bûne. Ev yek di nava agirbestê de û piştî danûstandinên di navbera İsraîl û Libnanê de pêk hat. Beriya niha jî Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu û Wezîrê Parastinê yê İsraîlê İsraîl Katz jî diyar kiribûn ku artêşa İsraîlê dê ji herêmên Libnanê yên kontrolkirî ve nekşe. Di derbarê vê yekê de Sekreterê Giştî Hizbullahê Naîm Qasim got ku İsraîl di vê bê şert û merc ji Libnanê derkeve û ha axivî. Ji bilî vekişîna bi temamî ji her santîmeka axa Libnanê û rawestandina êrîşan ti çareyeke din li ber İsraîlê nîne. اوکراینا اپراسیونا استخباراتی یا 40 روژی دستنیشان دکه. اف یک اجا آلیه زیلنسکی و پشتی چوینکه به سروک خدمت اولهیه یا اوکراینای را هات اره کرد. لآلیه دن وزارت پاراستن یا روسیای را گهان گوان 2 ایواری 66 درونین اوکراینای آنی نخواره. Детально ми обговорили з прем'єр-міністром. زيلينسكي بريارا اوبراسيونك استخبارات اوكراينا يا تشيل روجي اريكر پشتی جوینک به سروک خدمت اولهیه یا اوکراینای را سروک اوکراینای ولودیمیر زيلينسكي لسر اکسی به پوست که دیار کرکو اپراسیونا نویا استخباراتی یا 40 روژی اریکریه. آرمانجا وی اپراسیونی جی آوا که روسیای نچار بکه که آشتیه پیک بینه و بدانوستاندنان بگهیجن رکفتنه که. هر وها ولودیمیر زيلينسكي ایریشن بدرونان این لسر دزگهین لشگری، دزگهین پیشسازی پترولی و گازی و چکن روسیای وکی جزاین برفره بناف دکه. جالیه کی دن و وزارت پاراستن یا مسکووای دیار کرد که وزارت پاراستن هوایی روسیای 66 درون اوکراینای 2 ایواری آنی نخواره. لگوری وزارت درون اوکراینای لاسمان نزیکی 10 هرم روسیای دناوان ده مسکووا جی آنی نخواره. شاردار مسکووای سرغی سوبانیین جی راگهاند که هری کم 47 درونین که بر به پایتخت و دچون هاتن آستن کرن. اوکراینای ایریشن خویم بدرونان این دور منزل لدیجی روسیای ددمین داوید زیده کرنه. به تایبتی تأسیس انرژی دکا آرمانج. او هولدان جی جبو به پارکرنا کرملین جی چافکانی گرینگ آداهات جبو پشگریا شر کود لهمبر اوکراینای پیکتینه. هر وها مدیاین روسی به ادعای پارلمانتری روس شمسیل سارالیف راگهاندن که روسیا اوکراینا و ایرو اپراسیون کنویا پفگوهرتنا دیلگرتیان پیک بینن. پشتره ولودیمیر زيلينسكي راگهاند که اوکراینا 106 لشکرین کج آلی روسیای و هاتبون گرتن ورگرتنه. زيلينسكي داخویانیه که دل سر تلگرامی زیده کر که همو جسالا 2022 و هاتنه گرتن. وزارت جی داخویانیه پاروکر او هاته ده گوت. دی 26 حزیرانی ده 106 لشکرین روس جی دورین که دبین کنترول رژیما کیوی ده بون هاتنه وگراندن و دی بردیلاوی ده 106 دیلگرتین شر این اوکراینای هاتن رادس کرن.